قانون همچون واسطه تنظیم کننده همه پهلوهای حیات جامعه نقش و موقعی به بحث دارد، زیرا پیشرفت جامعه فقط با راه تنظیم قانونی و عادلانه مناسبت‌های جمعیتی امکان پذیر است. و جوابگری جنایتی کشیدن صادرکنندگان جنایت نیز با مقصد برقرار نمودن عدالت اجتماعی، اصلاح شخص گناهکار و پیشگیری جنایت‌های نو راه اندازی می‌گردد. برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی در پیشنهاد من نصرت الله محمدزاده منظور شما می‌گردد. سلام بینندگان عزیز. چند روز قبل در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نواری پخش گردید که در آن آزار لطوکوب و کردارهای بداخلاقانه نسبت یک نفر جوان بر اعلی دیده میشد و این نوار سر و صدای زیادی را به بار آورد. ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در نتیجه دایر نمودن چاره‌بین‌های اپراتیوی نفری که این کردار را صادر نموده و در اینترنت پخش نموده است دستگیر نمود. تا 10 روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نواری پخش گردید که در آن آزار و لطوکوب و حرکت‌های بداخلاقانه بر اعلی دیده میشد. سنه 30 اکتبر سال 2024 در نتیجه راه اندازی نمودن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی و همکاری متقابل با مقامات حفظ حقوق جمهوری قزاقستان گمانبر در شهر الماتی جمهوری قزاقستان دستگیر و به جمهوری تاجیکستان آورده شد. معلوم کرده شد که شهروند جمهوری تاجیکستان دولتوف نصرت الله علاویدینویچ سال تولدش 1994 ساکن ناحیه جلالالدین بلخی ولایت ختلان برای $300 قرض داده خود به شهروند شاکروف یحیی سهرابویچ از اون نه با راه مصالحت آمیز بلکه با راه زوری و بداخلاقی مبلغ داده خود را گرفتنی شده است. در بازار قزاقستان کار میکردم، همین شاکروف یحیی قطعی بیلیارد بازی میکردیم. همه ایمان $300 پلی دلار آمریکایی قرضدار شد. وقتی که من پول پرسیدم باید دیسه برنامه داد بعد رفتم تلفنش کردم مرخومه شو اومد به خونه را خودش کارو مقصد بیزیب کردم جان کردم لات کردمش زدمش بچه خاله ما گفتم سیامکا که وقتی که من زدمش در بالاش برآمدم دکتر کشیدم همو مردگاری ما بر زید هنش آوردم مقصد برای همو سوم گرفتن بچه خالم سیامکا میکرد. وقتی که ما سیامکاش کردیم یحیی را گفتیم $300 بیار مقصد ما همین ویدیو را اودالید میکنیم. پلا کامیری استاد ما پلا کامیری ما مدارم قصه پلا کامیری ما بیچونی حیات همین بعد اخوان کارهای کارگی خدمت با شکروف یحیی کردگی وقتی با $300 میاره در دستی در کارت میپرتیم با کارت منا ویدیو را ما میگیریم در بچه‌ها در اینترنت میپرتیم پام کردن ویدیو در نابالغیم سود شدگیم بر روی دزدی در تاجیکستان در روسیه در نوسیبیرسکی برای دادن پاره کارگری دولت پول دادم سود شدم 1 سال. مرا در قزاقستان با کلیچکای براده میشناختن. در اصل نام خودم نصرت الله نصرتی براده میگفتنم. من شاکروف یحیی سهرابویچ ساکن ناحیه جلالالدین بلخی با همراهی نصرت الله در الماتی کار میکردیم. برای $300 قرض مرا لطوکوب کرد بداخلاقی کرد. پسر خاله‌اش را سفارش داد من همین کارها را میکنم با نوار گیر. بعد وای در نوار گرفت. مرا گفتند تا $300 ندهی نوار را دلیل نمیکنیم. $300 هم دادم نوار را دلیل نکردند با اینترنت پرداختم. این زمان با مقصد معین نمودن دیگر کردارهای غیرقانونی و مردم آزاری و تمجیدی دولت نصرت الله علاویدینویچ چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی ادامه دارد. یادرس می‌سازیم که مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تا چند سال اخیر گروه‌های جنایت پیشه که نسبت شهروندان جمهوری تاجیکستان در خارج جنایت صادر کردند آشکار کرده گمان بر آن را دستگیر نمودند. برای پیشگیری و آشکار کردن چنین حالت‌های اضطراب‌انگیز از شهروندان به خصوص مهاجران مهنتی تاجیک که در کشورهای خارج قرار دارند مقامات کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان احترام و خواهش دارد همکاری را جانانه نمایند. در نتیجه کارکرد اخبارات اپراتیوی کارمندان شعبه مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه‌های وحدت بد اخلاقی مرد 78 ساله را آشکار نمودند
که با بهانه دعاخوانی و فالبینی از حسیات و باوری دینی زن سوء استفاده کرده است. گزارش شاهد کردارهای بداخلاقانه و سحرگری و فالبینی این نفر آماده گردیده است. дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ амали фосиқонаи шаҳрванд ҳалим шарифов соли таваллудаш 1946 сокини ноҳияи файзобод аз ҷониби кормандони шуъбаи мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои ваҳдат ошкор гардид ки зери ниқоби хизматрасонии динӣ яъне тавбат бо роҳи дуохонӣ ва додани тумору таштоб ба занони корафтода дастдарозӣ мекардааст. усули мардумфиребонаи табобат ё бо роҳи дуохонӣ ва анҷоми амалҳои фосиқона дар ҳолест ки марди рӯзгорида ҳалим шарифов маълумоти динӣ надорад ва бо роҳи худомӯзӣ якчанд ояту сураҳоро аз худ намудааст. таълимоти динӣ гирифтагӣ таълими динӣ гирифтагӣ дар хонаи истиқоматии номбурда ҳуҷраи алоҳида барои қабули шаҳрвандон мавҷуд буда ҳамзамон аз ҷониби ӯ хизматрасониҳои даъватӣ низ анҷом дода мешуд. аламовар он аст ки иҷрои ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта дар ҷараёни дуохонӣ ва сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ҷабридагон сурат гирифтааст. ва ҳамҷамо хайтем алоқаи ҷинсӣ кардем. дуо хонда мара усми баданма қапидан гирифт. баъди дуо хонданаш либосома кашид, либосои хича кашид, маҷбурона бо ман ҳамхобагӣ кард. худш як хона буд, ма чашта ҳоина ки гуфт дуом хондак, чашма ҳоина кардам, пешои барма қапид, ҳама ҷома қапид ва алоқаи ҷинсӣ кар кардем. тумор таштов дод гуфт амин таштова биги гуфт дар ширинӣ биша гуфт дудуш битегу муносибатҳои оилавитон хуб мешаванд. бадтар шудаму беҳтар не. аз шаҳрвандон хоҳиш мекунам ки ба фолбинҳо ҷодугарҳо бовар накунанд. онҳо ҳамаш ба манфиати худ кор мекунанд. онҳо дурӯғгӯ ҳастанд. овозаи аъмоли зиддиахлоқии фосиқона дастрасӣ милитсия гашт ва дар доираи коркардҳои оперативӣ тасдиқ ёфт. пинҳон мондани чунин бадрафторӣ метавонист ба идомаёбии бадахлоқӣ мусоидат намояд. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 142 илова 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбаршуда барои алоқаи ҷинсӣ дигар ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта ё ҳаракатҳои бадахлоқона бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ ҷалб шудааст. کارمندان وزارت کارهای داخلی در نتیجه چوربین‌های مقصدناک با سحرگری مشغول گردیدن 3 نفر زن روزگار دیده که یکی ساکن شهر نورک و دیگر استقامت کننده ناحیه ورزا و سومین ساکن شهر دوشنبه میباشند بازداشت نمودند. این نفران با بهانه سحرگری گویا حاجت کارافتادگان را برآورده میکرده باشند، از آنها مبلغ‌های کلان پولی را به دست آورده و زندگی خود را پیش میبردند. оид ба мардумфиребӣ, макру найранг ва кирдорҳои соҳирону ҷодугарон гарчанде дар ҳар як барнома гузориш таҳия намуда пешниҳоди шаҳрвандон намоем ҳам, вале мутаассифона ҳанӯз шахсони зудбовар барои дармонбахшӣ, кушоиши кор ва дигар мушкилот боз ба доми фиребӣ соҳирон меафтанд. дар навбати худ сеҳргарон бо услубҳои нав ва роҳу воситаҳои ба худ хос боварии шахсони соддаро ба даст оварда пешаи ҷодугариро василаи рӯзгузаронӣ қарор додаанд. ҳангоми бурдани чорабинҳои санҷишии мақсаднок аз ҷониби кормандони шуъбачаи ҳифзи тартиботи ҷамъиятии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи варзоб муайян карда шуд ки шаҳрванд музаффарова хатича зодаи ноҳияи варзоб ва истиқоматкунандаи ноҳияи исмоили сомонӣ мебошад ки бо сеҳру ҷоду ва дигар амалҳои хурофотпарастӣ машғул мебошад. بازداشت گردیدن مظفرova ҳадича сол таваллудаш 1953 зодаи ноҳияи варзоб истиқомат кунандаи кӯчаи хуҷаанбиёи болои ноҳияи исмоили сомонӣ 5 соли инҷониб бо истифода аз корд, маҳсулоти хӯрокворӣ аз қабили орду равған ва дигар ашёҳо ба исилоҳ аловгардонӣ намуда гӯё кӯдакони беморро шифо мебахшидааст. хакам кӯдакша мебиёрад бисёр зора нола мекунад, ба мекунам дайдон мефурорам, ба ишан дайдон мефурорам. این لطه است کجا دست درست کردید؟ چی لطه است این لطه سفید؟ این مرده میشوان کو امتام خبی امتامی عزیز بزرگو شهید غریبو پیر پیشوازو خدا پروردگار شفاشتیه. همین میگم که بسم الله الرحمن الرحیم عزیز بزرگو شهید غریبو پیر پیشوازو امتامی پروردگار یا شفای کامل عطا کنه. اینو میخوام بدونم.
аҷибаш он аст ки номбурда аз кор афтодагон чорвои хурд яъне буз ё гӯсфанд талаб намуда баъди овардани он гӯши чорворо бурида бо молидани хуни он ба шиками кӯдакон ба онҳо ваъдаи шифо медодааст ва чорворо ҳамчун ғанимат ба манфиати шахсияш истифода мекардааст. ҳамон гӯша биридам хунаш биромад ам чилик матар кардам ами ишкамша эму дему тами гуфта байд кардам тамом худо парвардигор шифошад я дасти мани дасти бузурго. ба ин монанд аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири вазорати корҳои дохилӣ низ як далели машғул гардидан ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ ошкор карда шуд. Шарванд Қараи ва мамлакат Қурбоновна соли таваллудаш 1964 сокини шаҳри Норак дар манзили истиқоматиаш ба чунин амалҳои мардумфиребона машғул гардида муроҷиаткунандагонро ба гумроҳӣ бурдааст. рушта барори кор метавон корхат барои гов гум шава аномода мекунам барои кор кор мекунам. ба ин монанд Шарванд Ятимова Ҷамила Сафаровна соли таваллудаш 1962 сокини шаҳри Душанбе аз ҷониби кормандони раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ барои машғул шудан ба фолбинӣ ва сеҳру ҷоду боздошт карда шуд. Боздошт гарда фолбинӣ намуда аз мизоҷон аз маблағи аз 100 то 300 сомонӣ талаб намуда ба даст меовардааст. ҳангоми аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда ашёҳои карах ки барои сеҳру ҷоду истифода мекард аз қабили қулф, испанд, шами сурх, алмос, корд, собун ва акси нафароне ки барои сеҳру ҷоду ва гарму хунук кардан ба назди ӯ овардаанд дарёфт карда гирифта шуд. Инем хе кишоиш мекунем тамом дашам тамом номем бачара мега кишоиш мекуне тамом худ монда худишта номи худишта кишоиш мекуне дига ма картотун ҳабо бигирин ягон кор намекунем. хоб карта қати чӣ хел мебинед шумо? نمیخوام ببینم کارت خیلی نمیخوام میگیرم میبینم وابسته به حالتهای جای داشته نسبت بازداشتگردیدگان طبق طلبات ماده 482 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده برای چاره‌جویی به سود ارسال کرده شده است. ҳамдиёрони арҷуманд инҷо расидем ба анҷоми барномаи ин лаҳзаина. мақсад аз таҳияи барнома ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон ва осоиштагии ҷомеа мебошад. умед дорем ки шумо баҳри ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ бо милитсия ҳамкории худро дариғ намедоред. хайр то ҳафтаи оянда сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, қарор дорем дар мағозаи молҳои техникӣ беҳтарин. дида истодед ман дар мағоза ҳастам дар хизмати шумоён. дар ютуб канали мо дар инҷа телефон суроға ҳаст. дар мағозаи мо таҷҳизотҳои техника, холодильник, телевизор, мошини ҷомашӯи автомат ва полуавтомат, кондитсионерҳо, ҳама чиз бо нархҳои 10 то 20% иқдоми калонсар шудааст. дар канали мо подписатсия кунед, лайк монидро фаромӯш накунед дӯстони гиромӣ ва метавонед соҳиби тӯҳфа шумоям шавед. мағозаи мо дар шаҳри Хуҷанд молҳои техникӣ беҳтарин рӯпарои филологи тоҷик.